So guys, naglag-lag mi diri karon sa Hong Kong Disneyland. Uban ako mga kasi no. Yeah. Ano sa tong himuon karon? Ano sa tong himuon? Mag-ride. Rides, tanag show. Yep. Nami dire para Happy. So matters right, love. Yeah. Family love. Family love. Dagan kay pila guys. Mag expectation versus reality baka ni. Pasulod mi karon sa Adventureland. Manakay daw mi diri sa Jungle River Cruise. Karang gisakyan ni The Rock oh. Isda kami. Mangisda. Ni yung tour guide. Ngunit tanan tropa. We are entering the Amazon River. Hold on. Oh, the pass into the Asian temple. Asian temple. Like, whoa, spider. Where are the fifth giant spider? Hey, look at feet. Si Lolong dali, Lolong. 見到隻女仔嚟嘅白底黑格拍片啊，就賺 TikTok DS 做揸我估下嘅。我哋叫我做喺上帝校工啊，我入邊 track， 我都知啦，我都爬進去他的地方。So the next adventure. Success. Maganda yung ano nila, yung mga style nila, yung mga pasabog. Pasabog. The best. Stop to the Toy Story Land. Let's go. Na si Woody dire oh. Sa Toy Story Land. Tapos murag na rides. Subukan natin mo sakay silang rides. Let's go. Wala kayo ginagimi guys. Wala kayo kapagat. Kinakabahan na guys, ito po. Kinakabahan na. Back out. Di lang pwede mag-video sa sulod but let's see. Woo! Grabe. Reach for the sky. Grabe guys! Grabe! Tanggal kaluluwa sa taas. Success. Guys, sakay may parachute karon, parachute. Next ride. Guys, sakay na gid may parachute. Parachute tapod mi. Parachute, maraming military yung tubig. Ngayon, ere na naman. Yep. Out sa midday guys. Sakay na may roller coaster. With the gang. Yep. Go. Ang body karon. Si Rishi. Eto na. Pabalikan. Nagulat nila. Grabe! Ano naman gagawin nito? Grabe! Ayun siya! Meron pa! Nice ride! Okay, more like bump car din siya na. More like bump car oh. Kaya mo? Yun oh. Yeah! Yup! Slow ride lang slow ride lang to. Chill lang to. Pang family, no? Family rides lang to. Wow! May mga ilaw, oh. Reading, ah. Grabe, ang galing, oh. Naging Medusa. Ang galing, no? So guys, it's worth it. Grabe, no? Okay ba? Wayne's first ride. Wow. Wayne's first ride. Crazy. Worth it dito. Bisa na. Yeah, approve.
Kids approved! Kids approved! Nami sa Frozen Land. Pangitao na mo si Elsa diri. Here she is! Hello! Hello! Wow, pwede ka mamana diri. Hey, the first day. Shane. Yup. Ito yung sa dungeon. Okay, we're gonna ride Elsa. Elsa! Elsa, Anna! My sister! His long lost brother. My longest, my hair is so cute now. Wow, so magical. Everyone is snow a summer day. Act of true love, like fun frozen. Indeed. Finale. So guys, ulit na may sobrang kapoy but worth it.